सर आपको एक बात बोलूँ मैं ये एक बात बोलूँ मैं आपको। हाँ बोलो। हाँ सर, ये आसामीज का वो कांतुलिया सर आपको पता है ना? হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, মোৰ মৰমৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ এম কে টিভিলৈ। থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছেই, গাড়ী চাড়ী লৈ লৈছোঁ, 12 লাখ টকা লটাৰী পাইছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাৰু। শেষলৈকে চাবচোন, কাহিনীটো সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাব, কিয়নো বহুতৰে লগত এইটো হয় আৰু মই আপোনালোকৰ লগত নহওক বুলি এই বস্তুটো মই কৰিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু পাৰে যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে বেলেগ কাৰোৰ লগত এই বস্তুটো নহয়। তেতিয়াহ'লে বলক দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মানে ফোনটো লগাই দিওঁ তালৈ। চ' ৰাণা বুলি এজন মানে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছিলে, এইটো ৰাণা, ছেভ কৰি লৈছোঁ, নম্বৰটো দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। এইটো নম্বৰটো ক'ত গ'ল? এইটো নম্বৰটো, এইটো মোক মেছেজ কৰিছিলে যে মোক কৈছিলে KBCৰ পৰা কৈছোঁ, অডিঅ' ক্লিপ এটা সৈতে এটা ভিডিঅ' যে আপোনাৰ এনেকৈ লটাৰী লাগিছে 12 লাখমান টকা, আৰু আপুনি যদি লটাৰীটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ হোৱাটছএপ কল, ভইচ কল কৰক। চ' এইটো কাৰণে মই বোলো পায়ে যাওঁ বা ভাগ্য চাগ্য ফুলি যায় ন। দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, চাই থাকক কি হয় কাহিনীটো। ৰ'ব, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। हेलो। हेलो। हाँ सर। बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, मुझे एक व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज भेजा था आप ये नंबर से। जी क्या जानकारी मिला है? हाँ सर, मुझे कुछ लॉटरी मिला है ऐसा बोल के आया था। लॉटरी नंबर क्या है आपका? 976। क्या? 976। नहीं सर, ये लॉटरी नंबर नहीं है आपका। 912। नहीं, ये नंबर पे नहीं लगा सर। 912 कौन से नंबर पे लगा है हाँ, आपका? वो 6। लॉटरी नंबर मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजो, और जिस नंबर पे लगा है वो नंबर भी लिख के भेजो व्हाट्सएप पे, ओके? हाँ सर, ओके सर, ओके। अभी ये नंबर से भेजेगा सर। ओ सर जी। हाँ सर, आप आसाम से बोल रहे हो ना? आसाम हाँ के सर, रहने हाँ वाले हो सर, ना? हाँ सर। ये जो जिस व्हाट्सएप से कॉल लगा रही है, ये जियो का सिम है? हाँ हाँ सर, ये भी जियो वो भी जियो, दोनों मेरा ही है। ये भी आसाम का नंबर है? हाँ हाँ, आसाम का है। उसमें मतलब नेट नहीं है ना, मैं इसीलिए ये मोबाइल से आपको फ़ोन किया था। ठीक है, समझ लानी इधर कहते हैं 6282। हाँ ठीक हो गया। अभी आप हाँ, ये पैसा आसाम की तरफ से विनर बन चुके हैं, विजेता बन चुके हैं। ये लॉटरी अपना खेले हैं ना, खरीदे हैं। हाँ हाँ ये नंबरों का ऑनलाइन लकी ड्रॉ में जीते हैं, ठीक है? हाँ सर। ये पैसा भी आपका बैंक अकाउंट में, बैंक खाता में। ये मैसेज तो काफी दिनों का आपका आया हुआ है, तो ना कॉल आप अब लगा रहे हैं, क्या दिक्कत सर, बना आपको? मुझे परसों और 3 दिन का पहले मिला था, लेकिन मेरा पास पैसा नहीं था ना सर, गरीब आदमी हूँ इसीलिए। चलिए, आसाम में पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा बैंक अकाउंट में, बैंक खाता में। आपका किस बैंक में अकाउंट नंबर है? ओ, मेरा बैंक का नाम क्या पंजाब था, पंजाब नेशनल। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। सर ये किस लिए मिला है, मुझे थोड़ा जानकारी दो ना। ये केबीसी में लकी ड्रॉ हुआ है, आपको फाइल वीडियो है ना, उसमें आप सुन सकते हैं। ये नंबरों का ऑनलाइन लकी ड्रॉ करवाया, लकी ड्रॉ स्कीम में जीते हैं। लॉटरी अपना खेले हैं ना, खरीदे हैं। हाँ 5000 नंबरों का लकी ड्रॉ हुआ, 300 विनर हुए, उन विनरों में आपका नंबर भी शामिल है, ओके? अच्छा, ये और आपको क्या क्या देना पड़ेगा मैं? आपके बैंक खाता में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ओके? नहीं, मैं आपको सर क्या क्या देना पड़ेगा वो तो बोलो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था इसका बारे में। ठीक है, आपका बैंक खाता बोला है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो आप। सिर्फ वो देने से हो जाएगा सर? हाँ, हो जाएगा सर कि अभी भेजूँ ना बाद में भेजूँ? अभी आप मुझे टाइपिंग करके लिख के भेज दो, या पासबुक का फोटो भेज दो, ठीक है? हाँ ओके सर। ফোনটো কাটি দিলে। চ' এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব আপোনালোকেও। মানে ধৰি লওক যদি এনেকৈ আহে হোৱাটছএপত আপোনালোকলৈ মেছেজ বা এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি কোনোবাই পঠিয়ায় যে আপোনাৰ এনেকৈ তেনেকৈ ভিডিঅ' বা আপোনাৰ নম্বৰটো লাকি ড্ৰ হৈছে, আপোনাৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা, এতিয়া অকণমান বুজি পাইছে চাগে মোৰ কথাবিলাকত। এইটো মই অকৰামি কৰিব জনা নাই, কেলৈ চিধা চিধিকৈ কথাবিলাক কৈ দিওঁ।
সি অকণমান বুজি পাইছে, সেইকাৰণে মোক দিবলৈ কৈছে, কথা পাতিবলৈ বৰকৈ বিচৰা নাই। তাৰপিছতে এনেকুৱা যদি হয় আপোনালোকে সেইটো সদায় সাৱধান হ'ব। কেতিয়াও আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট কাকো শ্বেয়াৰ নকৰিব, কেতিয়াও আপোনালোকৰ OTP শ্বেয়াৰ নকৰিব, কেতিয়াও আপোনালোকে ATM কাৰ্ডৰ নম্বৰ শ্বেয়াৰ নকৰিব। আৰু কোনোবাই যদি কয় যে 12 লাখ টকা ফুটিছে আপুনি ইমান টকা দিয়ক, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যদি কয় কথা, তেতিয়াহ'লে এইবিলাকত কেতিয়াও আপোনালোকে মনোযোগ নিদিব, এইবিলাকৰ প্ৰতি কেতিয়াও আকৰ্ষণ নহ'ব। মোৰ মেইন মানে বস্তুটো সেইটোৱে। মই আগতেও এইটো পাইছোঁ, বহুত কিবাকিবি পাই আহিছোঁ এইবিলাক, আৰু মই গম পাওঁ এইবিলাকৰ বিষয়ে, সেইকাৰণে মই এইবিলাকত বৰকৈ ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়। কোনেনো আজিৰ যুগত 12 লাখ 13 লাখ টকা এটা আপোনাক লাকি ড্ৰ বুলি দিবনে? আজিৰ যুগতো ইমান অকৰামী মানুহ নাই, তথাপিও কিছুমান মানুহৰ হৈ যায় ভুল। কিন্তু মই বহুতৰে শুনিছোঁ এনেকুৱা হোৱা বুলি, আৰু সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। হিন্দীত এনেকুৱা ভিডিঅ' বহুতেই বনাইছে এনেকুৱা ভিডিঅ', কিন্তু অসমীয়াত মই এনেকৈ পোৱা নাই, কোনোবাই বনাইছে যদিও পোৱা নাই। এইটো মাত্ৰ মোৰ এটা মেছেজ যে এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব, কেতিয়াও নুশুনিব এনেকুৱা কথা। আপোনাক বহুত মন চন ভুলাই দিব, একাউণ্ট নম্বৰ দিবলৈ ক'ব, বা ATM কাৰ্ড দিয়ক, আপোনাৰ ইমান টকা পঠিয়াই দিয়ক, তাৰপিছত আপোনাৰ তাতে ইমান টকা যাব এনেকৈ ক'ব, আৰু আপুনি এইটো পাবলৈ হ'লে ইমান টকা দিব লাগিব, তেতিয়া পাব, 12,000 দিব লাগিলে 12,000 পাব, এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ব। মানে আপোনাক মানে মাইণ্ডটো মানে ৰিফ্ৰেছ কৰি পেলাব, তেহেঁতৰ ফালে মানে আপোনাক লৈ যাব। সেইটোৰ পৰা সদায় সাৱধান হৈ থাকিব। আজি এইটো মই জানো কাৰণে এইটো মই নাই কৰা, আৰু মই নকৰোঁ। আৰু তেখেতে বুজি পাইছে যে কথাটো মই তেখেতে মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচৰা নাই। এতিয়া আগতে মোকতো বুজাই আছিলে একদম এনেকৈ তেনেকৈ কৰক, এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰক, তেনেকুৱা কৰক, এনেকৈ বুজাই আছিলে। কিন্তু এতিয়া এইটোৱে বুজোৱা নাই, মানে ই গম পাইছে, কিবা এটা ইংগিত পাইছে, বা এহেঁতিয়ে মোলৈ আগতে কৰিছিলে চাগে, গম পাইছে। আগতে মই তেহেঁতক ভালকৈ চুচুৰা দুটামান খুৱাই থৈছোঁ, সেইটো কাৰণে এইবিলাকত কেতিয়াও ভুল নাযাব বুলি মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। ভিডিঅ'টো বেলেগ একো নাই, যাতে আপোনাৰ লগতে বেলেগকো আপুনি সাৱধান কৰি ৰাখিব। এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব, সদায় ফ'ল' কৰিব। এইবিলাক বস্তু আপোনাৰ ব্যক্তিগত বস্তু হয়, এইবিলাক বস্তু কেতিয়াও বেলেগক শ্বেয়াৰ নকৰিব। আপোনাৰ প্ৰয়োজনৰ বাহিৰে বেলেগক কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰিব। আপোনাৰ নিজা কিবা অসুবিধা হ'লে বেংকত যাওক, তাত কৰক, তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই। যাতে ফোন কৰি এনেকুৱা তেনেকুৱা কিবাকিবি, আজিকালি অকল এইটোৱে নহয়, বহুত কিবাকিবি হয়। এই ৰং নাম্বাৰত ফোন আহে, কিবাকিবি হয়, বা যেনেকৈ নম্বৰৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ, আৰ্মিয়ে ফোন কৰিছোঁ বুলি ক'ব। মোৰ লগত বহুত হৈছে এনেকুৱা, মই বহুত বাৰ পাই থৈছোঁ, সেইকাৰণে মই সতৰ্ক। ছাৰ आपको एक बात बोलूँ मैं, ये एक बात बोलूँ मैं आपको। हाँ बोलो। हाँ सर, ये आसामीज का वो कांतुलिया सर आपको पता है ना? क्या जी? एक कांतुलिया सर, চ' তাক ক'লোঁ মই লাষ্টত শেষত যে আয়ুষ দিছে, একো নাই, ফোনটো কাটি দিলে। চ' ফোনটো কাটি দিছে, আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰি নকৰে, গ'ল, মৰিলে। আৰু বেলেগ একো নকওঁ, ভিডিঅ'টো বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিংটো একোৱেই নাই। আৰু ভাতটো বনাই থৈছোঁ, লগে ভাগে খাম, আহক পটাপট। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। এতিয়ালৈ বাই বাই, টাটা, গুড নাইট চবকে।